Khuble Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke Shillong. Sam Menteri Rangba san pau hajar tingka syaki SHG saman ki district. Ngimi kipat ba syakarali ban penrem yunong penyak beriu. Latep don burom ya kemet chongba Marshal Marwen Hamauyong. Bat en penlong ya kalian niam syat sajer sordarship nongpo haka arplai perikulube. Menteri Rangba Konrad K. Sangma, ringkat Menteri ke Soil and Water Conservation Umar Qs N. Marak, kila shimenta haka jengelang pat ba jong giseng yeng halaki jong ki kejat self-help group lani ki SHGs, ki belawan nakeleng ki district jong Khuborjylla, haka syatri jong ka Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Hakani kejengelang Menteri Rangba ulasam sanpau hajar tingka syaman ki SHGs jong ki district Khuborjylla. Haka jengkeren jong hakani kejengelang ula kentui ki SHGs banyele do ayap ban penek pensa bat ban sumar sukeri ki umpok liu ki wak dut bat ki wak ba ki bedan saudong saukun haki shnong ki thau jong ki. Ulay thuo baki riu start mariang kila yu ilupa baka perthai bat haki babon kiri kin sayo mat ya kejengkerdo umdi umrep ladangim sumar bat tingkai ya ki telong bat ya ki wak ki bedan saudong ki shnong jong ki. Uloong baka Meghalaya kalong Khuborjylla bala kerku kerpang do blay da kajing don belai kerhai ki umpo aliu bat ki wa haman lagi shnong. Habban pindon kam husiar bat tingkai bahaya ko lem kumta kamariang kanter kongno uloong. Menteri ke Soil and Water Conservation Umar Qs N. Marak ulay ro bat kubur ya kajing penno baha jang ke PMKSY kabala pelilat iki SHGs ban pentre ye ki kam ki bawan ra jing mentoy ye ki bat iki pai ba hasnong hatau. Kini ke skim jong ke sarkar India kala kentiu ya ke yok kokot ha ki babun ki shnong jong kini Khuborjylla lingba ke rep keryang kajing penne iki klau ki betap bat iki telong ha ki babun ki shnong. Ki SHGs narilom garo khasi bat jantia kilawan ban shimenta ha kini kejingelang kabalalong menta kasngi. Ha kajuk kapor kilaya mirjing mut ya kejing shem jongki laki day ki baya kendu jing ne kejing job hala ki jong kejing ya kendu ha kejing tray kejongki kabaman la kasngi. Water resources are there for us. But the problem with the overall management of the water is that out of the 63 billion cubic meters, roughly 61.5 plus minus of billion cubic meters is actually flows down either to Assam or flows down either to Bangladesh. And hence we are only able to retain less than 2 billion cubic meters of water every year. And hence the availability is not the issue. It is actually the management of it which is the critical part. People don't want to destroy forests. People don't want to take away the natural resources. People don't want to pollute the rivers and other, our environment. But they are only doing it because of their livelihood. And because they need to obviously survive and maintain their family and feed their family, they start depending on the forest resources and on other natural resources. And hence, if we are to find a long-term solution, a solution which is sustainable in nature, then it can only be done by providing alternative means of livelihood to our people so that they don't depend on the natural resources as much as they do now. And hence, it has to be a two-pronged approach. It has to be the management of the resource. At the same time, it has to be an alternative source of income for the people. And if these two things combine, that is when we will get a successful outcome which will be sustainable in nature, sustainable in the long run. Anything close to about 7,000 crores of money is being spent and has been spent in the last
3 to 4 years and will be spent in the next 2 to 3 years. So you can imagine in a span of about 6-7 years, almost close to 7 to 8,000 crores of rupees will be spent for water management and for natural resource management. And this kind of money should be enough to create a full revolution when it comes to water resources. The greatest problem for Jal Jeevan Mission, though we will be achieving 90% by the end of the financial year, will be the source of the water in large number of cases. So while we will have the tanks and the pipes, we will have a huge problem with water source itself. And hence, the Water Resource Department, the Soil Conservation will have to work together with the PHE, along with the Forest Department, to ensure that we are able to take care of all of these things. Self-help group. Shipara SHG. Rymphang SHG. SHG. Representative of these SHG are requested to kindly proceed to this. Ding Pasok, we have Lomjing Shai SHG, Pom Kanyu, Multipurpose Cooperative Society. Soha, Lomjing Shai SHG, Soha Banwan Banyang No, Laway Bankintil Multipurpose. Next ni Doni Shipara SSG, Langrin SSG, Shipara SSG na Jajau, Langrin SSG na Shinrut. The names kindly be ready. Jajau is St. Mary's SSG. Rose SSG is next. We have also Kosak SSG from South Garo Hills. Abrikaba SHG. Texagre SHG. Next, Mentorelang SHG. Dagis paangut ki Peit ba nong shong shnong ka shnong ti sao nong ston menta kasngi kilai mi Peit ba nadu ki khna ki Samla bat ki long kemi long pa banisya menta ha ka rally balapenya ta ka dor bar shnong ti sao NAKA benta ban penrem jur ya ka jingsha penyap dusmon ka long kemi ba armet ka belaja ha ka shnong ti sao ha ka arterik Rymphang Hashwa banzdang ye kejingya rally keladon kejingya lang kabalingkot hapo kamadan shnong ti sao ha kabala saki da kejingya don ringkat lang WMLA kathan uba Gabriel walang kinong ilam shnong kiseng bahalang beper bat ki Peit ba ki bala pelong ru ya kejing ngap jar ba minute kum kadak ban sngolem ya ki bahying sem jong kolong kemi kabala klat no ya kati ka rally layat na kashnong ti sao ter syapok kesor nongston harengkat kilamayong bat kijing tho penrem ha ki plakat bat ru de kisur bajam ki baladawa ban ai jing bishar hok ya ka kong wan saralin wanyang bat ban set along Xi Jing Im ya unong penyap brio lapin kut ya kati ka rally hakmat ka pelau office u deputy commissioner ka nongston Impua bakas nong tisau kan Vietnam. Ia magajuk jongaan, ia magajuk jong dijing syai. Ia magajuk jong dariu klau. Kimrat kimrang bariksui kan syah. Banle da Khubor. Habang ilek bat usodar banikan du deputy commissioner. Ulong tuan ai ya kasih rali ngan ki lang no yang hoat sa. Uang badan bot, mempergi ke senang dia tibriu, bakam don kanu do kijingja ke basusi ban penthai keliang,
Nakabanda ban hitam. Namar ke don Krisno apalap ye ke bukum kini wat ke penyapru. Namar kata ke sno ka saw. Walang isusi indrai ni don ke songso songsain ni don kam ban sya enquiry ni don kam ke sodar ke nam sno ban naik ban hadir syapang ke lagi jingjia. Nagaliang ke jongi tung ke sno. Iban pau sa gisian ke jing solem ke jing sosi marai bagaimana siam ke jimut ke perkat dan next ke nagalong yung kalong sem magawe pada kalong kabangi ngire ban rai ladi nado kalong kuli kalong pa bagi samla kino kita ke jing lin masniu ibala ban suntiat ke jimut ke jing perkat ke jung ni dai ban weng lengbar ke bor yung rei trai nong thau Bagai senang ke jung kedai balai naginang de drugs naginang de kiat ginang tu nong tiam kirim seliu bat bagi dai ia kaban rak teng kong bagi dai ban penguar nada ki volunteer ada ki long kimi ada ki long pa ban pek ia don kilo ki bamen met men yong ki syong ikan dong kan serat ban ya kai mobile lane bani ki drop bani drop kawai ini day bagay kam inalay kum kasnon balle ya kene garali ban tho syado Khubor sarkar ban ong mai pendam ikondam ya kene jingle jung riunar ubalale ben ubala sat kam ke jo kalong kamrat kamreng ba kam kut kam krei megamun sim para breu kam kat dia kalok kat iklung para po ni kabalong ki bahok ki badang lui om siam na tim snap ia kena kiting raw tena marga ngin alain bangin burdin ni kena kam bagi bor sarkar ke de banle atenge ngin burdin kena kam bau ni riunar udai banyo ia ka hok yong ke jing sya piskam el bapum ke jing le ke jung la jamon ambeban la jamon we won justice Kibahye ngasem jong ba Marshal Marwen kilale burom khaddu ya kamet basa jong u hakan nyau terik Rymphang da kabalang Catholic mauyong hapadeng ki umat kathang basngosi lasdang ye kajingle niam haying sa jong u kabadon mauyong nengnong block A batlara ya kamet halum jingtep kabalang Catholic mauyong hakajing penya jong u Reverend Father Nonglang ya kanyam kerukom bakhaddu kijing kren ngolem bakaddo laay di kibahaye bat di kipara nong tere jong u na Martin. Ukini jong u ba Marshal ha kajing kren ulapan pau kajing sngosi kathang kabajur hadin ba ulayo ya ka Khubor syapang kajingja basangsot yaw persa jong u. Umama nakaliang jong kakimi kun jong u ba Marshal ru ulapan pau kaju kajing sngaw namar ba u ba Marshal uday ubriw ubajay uba Peit ya kaying kasem udairu urang ba ubadon kajingkit kli kum ukpa yala kaying kasem ubadon kajing iit bat uba sumar baha yala kikun bat yala kalok kakong balbi kadai kapara bay tre lang ha Martin
Kalapan pau ke jengduk ke bakrau, namar ubak marshal uday ubriu, bajwirap ye ki borbor, kamtam ye ki longkemi, ki baye tereilang, haba ki shem, bat ye kendu ye ki jing ha ke por terei bor kata. Ke municipal kalairap kat la kat yai, banwat ye ubak marshal, haduk ke sengitep da ke jingno senyang jongka, ki bahiye ngesem, kim la syuk ban siu keliang, ya ke jingle jongka. Ubak marshal ula ino ialah ke kurim bat laingut gikun ki badang rit bat ye ki bayi ngesem. Dia kerti mengamtip kentang juki. Kita boleh pun kerku yaki. Boleh ya kasih ro. Mulai nungkuar juk mulai nuyang kelihatan sistem lang bat ni pekayan kesam jengi. Iklim ya no ai yangi. Kita rekat bat ni. Boleh sibun senang. Ikit jelek bah juki haduk mata kesengiro. Minglau rakyat nak kamet nak domenin ro. Iklim ino yangi. Hamtam ya Samla mulai pelun. Bulan jengok yang Rymphang. Kilwan IMC yang Rymphang gidon rekat bat ni. Yang bak wajib kuslai ngindor rekat bat pi. Wajib duk jeng kemen ni sayo kamet. Boleh sibut ya istiro. Untuk ik media haru ke bawan kersingan langi ladang rekat bat ni. Naduk basdang saduk mata kesengi. Himla asyik bat nak boleh yano ro. Untuk ik nom ikmat jengi. Ki boleh kersingan lamingi. Jawan jengok yangi. Boleh sibut boleh nak kerku hantam yapi pat bak biawan lang dia solam nam tak yang kesam ke jongi boleh sehajar mu boleh nak kerku yapi enjoy ka balang ka batresi Bai ba marshal kat ba kot la ka but Khubor haga jonglang breu jongi ila presyang ya kata padu blei tai kenrat ku mo blei ba blei ba bahau blei ba sebun yang ki jeng tau jongu ni duai berkepa du blei Puno ai kajeng besar ke bahok, but ai kajeng jat hai ke bom jukut ya kemensim jong iba marshal. Hakaju ke por ke men ko para. Ngidon kampat NAKA liang jongi. Bana ai hak bedai berkajeng mensim jongi. Lara dai hakanu ke ko poru yim dai ban klak ya utau bala phayangi sakani kesla prathai. Bersin, mengapa lebih? Kumba ong menuri ngadon don ibu bapa yang WhatsApp dan mensisni. Ngikwa berbor banyo kiying kibabah. Ngikwa berbor kiying pakidulan, kiying kibahe. Hadian katu kena pohon yang layo okay kwa banyo kali ngikwa banyo sekawi pat kali nak tak kali kebak hamba. Nak tak kumtash kumta. Kumba ong menuri. Bakijeng kwa jongi kim jukut. Ni kumhakini ke porelei ese ke kataru mi asu namar balai bom don jakasu tang ban tabru la su tang no nang tala su sim tang dupai nang tala subu ese tang kendiat kata nga trai kadi ke jung sisana ke benta jongi baro tin berkata ala da kalung kumta gumamangi baro ngi layo i bad ngi amal la kapor ya ka ba junam bade ya ka bom jukut bade mangi klet no kata kadai kemensim ke malai pai shalong thau kemensim ke walong thau kadai ke bau ayu nong thau yang i berkan salai pai shalong nong thau ber ke bom kutsu lanol noru ya kata pede mangi kledno di hang ni ken ba Rabindranath Tagore ong ba mangi bursin ilong kum kimrat tang shuiu phlang i kledno ya ki ber khat tip yap nan lirong ko satali sta nakabenta kata rei mangi pede kum kibreu ke ba bleu la aingi kajeng start ula aing kajeng Rymphang ula aing kajeng sutu kani kain kede banyarap yang ai phi konmen ko para ba mangi ngisa ang ni sidang por ko magajeng duai mentan ka ong ba hakajeng lengkot jong kajeng em jongi tin berkata lada kalung kajeng em jongi ladang em kanu pus namru kadang lengkot da sisa banenu jor bari kajeng em ka bom jukut rang kadwar blei ta kenrat tin berkata ingai scam ba marshal menta ila poi syaka jaka jong kajeng em ka bom jukut but ni duairu bau bleun ai ka bainong isya iba marshal ya kajeng suk benang ka ba nang taina benang senaya sain na ka benta jong fi ki ba hagni klimat kalong kajeng du ka ba crowd sisa rei kai pade manga ben fi ngila benle na ka benta kini tu ni arab da kajeng duai jong im dei tang menta kani kruing ya dan klempep ublei trai kerat unskap
kam sengam syushu ya ka jeng duai jong ab jeng pi na ka bentai ba marshal bat kum juru hadiah na buat kam tam po ka balang ka fili jongi ni don si buan ki lat kelenti ke ban yarap na ka bentai ke mensim gol khadno ki jeng duai ki bakum no ki jeng le niam ki bakum no ki kamis nei ki bakum no ki kamba bah ki bakum no ki bangin la ban le Ka ilaka nong po sordarship hapok kejingelam jong sordar bak pilar stone seim nong syai hakan nyaw terik Rymphang ulalum ya kejingelang hapaham seim rengkat kiling do bat kilong san mansan nakin riutli kirai bekentup ya karai nong karai rai nong po rai nong lingdo rai nong kra rai sok kwai bat rai nong kerla ban perkat bat rai ya kesengi ban pelong ya kalek niam sajer jong kini kirai Hadin ke Jingelang, usordar ulapan benapak ba baan penlong ya kelek niam syat sajer ha ka arpulai terik ulaber, haulum worto ban pendep ya kelek niam lek rukom, bat kamtam ban penek pensa ikiriti ke destur bat kol syor tenrai balabu nadu ulong shwa man shwa bat umin barim. Kumban shipin ken mau, ya kelek niam syat sajer, kabadai ke jinglek niam ba shisen shisnem, jengki kun ki hajar ke elaka nongpo sordarship. Ban pan ke kerku kerdok na ublay nong bo nong tau, hadin baulat he shibon ki jingkerku hakining kisnem balalit no, ya ki kun ki hajar jengki ni ki hindriu teli ki rat. Ki kun ki hajar hapo ka ilaka nong po sorship ke jongi. Ngi nakaliang jong ke ilaka harangkat bat kini ki hindriu teli ki rat na karai nong karai, na karai nong lendo, na karai nong kra, na karai nong po, na karai nong sokwai bat nakaran nongkerla ngila ilum lang hakane kasi hakane kajaka nakamanta kawe kajing temu kajungi kata kalong kebapne pensa yakane kariti kedustur hapo kane kelaka kabi kajungi te kumta hakane kasi ngila jim yakane karai nakamanta menlong yakane kasyat sacer kajungi haka arpulai tarik ubnai mach arhajar arpesau kabelong ha belum bertok hane harat nongpo kabelong kawe nakariti kedustur kejungi hapo kane ka ilaka baik kejungi kumta nakaliang jong ka ilaka harangkat bat kini kirai ngi khot ngi wer ya pi ki kun ki hajar ikun ki rayon nakamanta bapinya snok tilang bapin ai tilang ti kemon ti kediang bat kumjuru ban ya don bentalang hakate kasngi penlong ya kane ka leniam kaler kum jungi kaba I syongkun kumta kumbangan penken mau ba kane kasyat sajer kadai ka riti ka dustur ka balayalam nadu long shwa manshwa hapo kane kalaka ka jungi tak banta ban leniam le rokom ban aingu ban aidam namar jingkerku jingkerdo ka jong u try blay ka jungi halor kijing kikam karep karyang ka jungi hakine kisnem kabarim kumban long kum pelong ya kene ka syat sajer kum ka jinglek kemen ka jing le niam jing le rukom te kumta nga nakaliang jong ka ilaka harangkat ka jing trail lang ban kane ka sajar komiti ka bakane ka darbar ka jongi kala bansyat halor kine ka komiti mangidon hang ne ulongsan nakarat sokwai ba luistar lendo idon ulongsan nakarat nong lendo iba liandar nong sli I longsan nakarat nong kharai ba Vincent makri kini kibalong kimembar jong kane komiti kibaniram yang ban kersan yangi ki lendo ke ilaka barkarai nang menta menpen ya baik ya kane ke program di nakaliang ka jonga ngasio bu kane ka jingkerpat ya baro ikun ki hajar hapo kane ka
ilaka ka baik ek jongi hapo kini ke right ka baik ek jongi ba pin ai ka ti kamon ti ka diang namanta ban penyat baik yakane program kaban Kakong Amprin Lingdo ha kakerdan Menteri jong kesorkar Jylla bat kakertong MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency nakaseng National People's Party NPP. Kelasdang jing perta election ha kishpautali ki block bat umduna nripautali ki shnong. Amla ban sngau thu hangnu kakut kakam menteri bat nang nu kasdang kakam kertong election. Voters of one Shillong parliamentary seat, the percentage of votes that I may poll, the vote share that our party will receive are important indicators of unity, whether or not we've been able to communicate efficiently to the people of the state of Meghalaya in our part of one Shillong parliamentary seat. And definitely in most areas that I have gone this far, I have visited about 10 blocks. I have covered about almost 67 villages. I've touched ground, passed by. I have covered almost 1,000 odd kilometers in the last 33, 34 days that I have campaigned. And there is this feeling that an MP is a distant person from the democratic process. So I want to dispel this myth and show the people at the very beginning that I will travel, I will stay nights in your villages, I will understand the dynamics of your needs and requirements. And these are all personal agendas which have nothing to do with the broad political campaign of my party. Once the party has come out with a manifesto, definitely we will have clarity on this matter. I cannot operate outside of party high command. Fortunately, this high command is located within my own state. I wouldn't have to go anywhere else to discuss a manifesto or an item in the manifesto which is not relevant to my state. I am hopeful that the committee that has been set up by the party, manifesto committee, quickly fast tracks this, because this is going to be important for me, because I would like to know what am I getting into, whether or not it is achievable. I need to give myself a timeline. I have to start functioning like an MP who is available, who is there, who is seen, who is heard. And in so many years where state has constantly been under fire, the presence of an MP becomes that much more important. And if the MP is a member of the ruling dispensation, Kajing Rakhi ke International Water Conclave halor kajing koridor banting kai ke telong umpo aliu bat kiwa ke bedona ke saudong saukun bat ban penek pensa yaki kasorkar lingba ka office jong u executive engineer water resource Rymphang division nongpo ha ka nyau terik Rymphang ka lepelong ye kajing pen khot ya ka wa doj ka bedon ha ka shnong yau maulong nongpo kajing ye pen khot ya ka te ka wa doj ha shnong yau maulong lawan bani Shimentalang dauba ke lingdo we executive engineer ka water resources department ba JC Binan subdivisional officer water resources department ba Vicky Sinkli rang ba shnong ka yau maulong kinong trey jong ka water resources department nongpo lemba kiriu rang ba nakashnong yau maulong nakaliang ka office jong executive engineer water resources Kilay thu bakatay ka jing yami ban Shimentalang hakatay ka jing penkhot yakiwa kaday halor kapang ban penne pensa yakiwa balaay da kamaryang badru ban pensapriang ya ka Khubor halor ka jinglong koridor jong kawa kabangidon kam ban penne pensa yaka kani ka jingle jong ka office u executive engineer ka water resource Rymphang divisional nongpo ban penkhot yakatay kawa Kadai Shibenta banis nok tilang hakajing rakhi ya ka International Water Conclave jong unius nem kabansalong haka kendai bat shpotrik Rymphang hanong ba Shillong.
Bat dak itu ki khubor ngila poi syakabakut tak hadu pengindai syambiang Khuborjylla.